Preko 300 pionira iz svih krajeva naše zemlje čestitali su drugu Titu u Bijelom dvoru 65. rođendan. Svi su htjeli pokazati drugu Titu što su naučili. Izveli su pripremljeni program. Drug Tito je zatim zadržao svoje goste na zakusci. I ove godine stotine hiljada mladih Jugoslavena nosilo je rođendanske pozdrave drugu Titu, štafetu mladosti. Na želju predsjednika Tita, ove godine prvi put je organizirana proslava Dana mladosti, koja će postati tradicionalna manifestacija mladih ljudi. Uoči 25. maja odaje Bijelog dvora bile su pune gostiju. Delegacije radnih kolektiva i drugih organizacija smjenjivale su se da bi čestitale predsjedniku rođendan. – 25. maja stadion Jugoslavenske narodne armije pružao je veličanstvenu sliku. Točno u 16 sati i 30 minuta predsjednik Republike Tito sa suprugom Jovankom ušao je u svečanu ložu. Štafetnu palicu predsjedniku Titu predao je Mika Tripalo, predsjednik Centralnog komiteta Narodne omladine Jugoslavije. Poslije predaje štafete otpočela je smotra mladosti, ljepote, vedrine i snage. Prvo je nastupila grupa od 1500 omladinki, učenica beogradskih srednjih škola, koje su skladnim pokretima izvele ritmičke igre. Snažan dojam ostavili su pitomci Vojne akademije. Djevojke, mladići, djeca, vojnici, piloti iskazali su na ovoj smotri u ime svih mladih Jugoslavena ljubav i najljepše želje drugu Titu za rođendan. Ovim završavamo našu večerašnju emisiju. Ostale događaje iz 1957. godine gledat ćemo iduće sedmice.